Osumfana. Khuluma Nkonzo kuningi manje kwangathi elifuna ukushonela ilanga thina maciko. Hey ngizongena esandlwane. Ngifuna ukugupha inkonto onhlanhlamhlongo ucofa mkhombe Nkonzo ngitshela mina Nkonzo. Kanti wathini ebantwini ngesikhathi sithumile thina embongi. Nisho ngoba komnyama lana ithina maciko sikhala ngokuphumelela. Akukho kokuthena okuhlukile ngathi thina maciko. Sayilokho okubukela ngaphansi nje inkondla yathi sabona. Nisho ngoba namhlanje basasaba lamaqiniso esiwabhalayo. Njalo inkonzo mayigibele estate bavele batshela ithuba lokuyochama abaningi ngitshela mina Nkonzo. Kanti wathini ebantwini ngesikhathi sithumile thina embongi. Nisho ngoba unyaka nonyaka behlale trending inkonzo ku social media njabule naze lashanga ishithu. Kodwa inkonzo ingaza ihlukanisa unyaka hamba Paris sifuna ukuhlukanisa unyaka. Khuluma Nkonzo kunini manje nanti ishonela ilanga sinamaqini kwasungula umfana omncane wathi King Margarine ngiyakuzwa lomfana nihale izinkondlo zenu obasenhale izinkondlo zenu isikhumbule nathi asiqoshanga ngandlebe emakhaya wathi kodwa saqosha impatho omamncane emva kokushona kobaba wathi njengobani engamele uphenduke isigcile ekhaya likayisezalo wathi sicela nikhulekise imkhuleletha sikhulekele khona ukubuyela emakhaya kodwa sikhulekele ukuthi umdaleze necebo khona sila emgwaqeni besingakalathi ithemba lokuthi ngelinye ilanga siyophumelela kwasi umuntu wesifazane ubethi ufakaza le ndaba ngalesikhathi inkondlo imhlalisa phansi yathi abantu besifazane sisakhuluma indaba esirasana njengoba isimela kancane inkinga yenu nise kakhulu ositabene nazi noma ehlonishwe seliphuma ilanga lakini kuyafana ngithema ngiqeda lapho naqhathanisa indlela esingithanda ngayo nendlela esithanda ngayo ibhola mavaka ndini ngalezi inkondlo zami ngishaye ngami ngiyazi ukuthi ngikhozi kanjani inkinga sinembongizani lezigunya lokubhala noma ngayini sinasavela ukukhetha ukubhala ngalezi imilo zene ezincane nezasala ehlane kwasuma omunye besifazane kwasi wakhala umntakakhatsheni wathi King Margarine kodwa mfana litho uwenze njani uthi usaphilela ukufanisa uthando nedalo yakamdala engaphefumulanga uthi usaphilela ukufanisa uthando nedalo yakamdala engakaze zakubona ukhanya welanga uthi mdala makwazi ukushintsha amanzi wawenziwa yini shintsha nazi inyembe zenhliziyo philo uthando uzenze iphakade nempatho uthi siyakusaba ukucabanga ngothando ngoba njalo manje uyacabanga uthando uyayibona kancane lapha nayo lo mnalisi ngiyefana wathi omunye mina othando ningiphuma kalo was just a thing. It was just our relationship without any connection and communication. We were just collaborating to move in a constant stable motion. Looking Margarine inkunzi sigalaka qante enkonzweni bangibiza inkalakade. Kana into okuqinga enkonzweni bangibiza ingami. Izongena ke inkonzo isoba udluza isitimela ahamani suka asahambe isitimela. Asibona umfana wathi inkonzo bathatha. Ngathi mina ngisho ngabuza umfundi wentshela ukuthi angisostala inkomo okumbi ngakho osoze nangigoba ifoni kodwa ngisidumbe savisa ngemali ibe ngenhloso yokuzola amanceba kwabalimele sanibonani ninjani awaze bajabula abantu eGreytown nguking Margarine isidumbe savisa imali ibe ngenhloso yokuzola amanceba kwabalimele emabhela nganje ngokuthi kodwa isikhathi ezokwenza ngabazo bona bafuna baqomba basekasi ukukhuluma bafethu ngisiko khona ngapha eMsinga ngizodlala inkondlo ngizela ngizokhuluma sesingaqhubeka sesingasebenza ake ngibona sithi ngiyithunya mina ngithunyiwe ethandweni ngilana nje ngizogeqa amagula ngothando impitha abadala bayibiza ngempitha abadala nje ingoba abapika nomkhulu bebadala kunombulalo ezingovolo seze mangamchaza ngizombona khuluma nenhliziyo zenu nembe zabena ngazi ukuthi mnizona ezazikangcono kodwa kubili ke mangekho ukuthatha ngikwaziyo mina ngothando ngazi ukuthi le sathumela khona inhliziyo zethu ziyofuna uthando sabuya zimanqaba ngazi ukuthi kasimilo siyingunge ezinye nzethuthelo hayibo macebo ngithethu lana ngifuna ukwenzekela mina ngothando ngizowafunda bebabili ngokaMargarine chapter 2 sithanda abantu abangasithandi nawo othandweni sinzalo yadungela othando lengenakuthula mhlaba ngithe ngifuna ukuzekela mina ngothando thula bathi wadama idlozi zasothandweni akaze gezwe kuze kwena namhlanje kumnyama othandweni basiqiniso lothando ebuvodweni lothando lisaphela kuze kwena namhlanje belingakaze lavuthwa ngithe ngakayiqeda inkondlo kwasukuma omunye okazi engangithandana naye wasingiyakizwa ke King Margarine igcoza ngonkondlo uvule isimo wathi ngikhumbuza lezikhathi sisathandana mina nawe kodwa ungakhohlwa emfana kwaXimba waphula inhliziyo yami wathi wathi msulu ngithanda nokungizeka wathi indlela ongithanda ngayo igazange noma uzange
inkonzo ungivuthela ubusiwe emagameni wathi uphume iminyaka inyanga inkanyezi ilanga kukhothamela ukufanisa uwonifanisa nami wabe khothamela ubuhle bami wathi wena usakusaba ukufanisa izinto ezinhle nami okungenani izinto ezinhle akube ezona ezifanisa nami wena King Margarine wathi uzongithanda kodwa King Margarine ungithanda uhlulekile ukungithanda uhlulekile inhliziyo yami uyibhulile ngami udlalile nawe uthandweni sengiyibiza ushalile ngithenga yayiqeda inkondlo wasibulo omunye omkhulu wasimfana wami nenkondlo yakho usunonya wasungazi ngisumise mina sengimdala kangaka wathi ngiyanizwa Maciwo niyacikoza kodwa khona into eyodwa engixakayo uthi ingani kanti amaciko engaphumeleli ngasi mthula yazi into yaba ngayithi Maciwo nempumelelo kodwa kubili mangekho ukuthatha engikwaziyo ngathina amaciko lokho engazikela inkondlo yami imhla ngivise ebusuku ngilena yazi yahambe kubafathi bemali yosicelela imali kodwa inyanga yempumelelo ivela uqoma uvaleka mase sisongena thina amaciko naze nadala kamnandi ke ingane zami nangikhumbuza umhlaba ungakabheki entshonalanga nisizeke abantu abami niqhoke kahle ngoba uyivukile umkhonto omalume kwaze ekhaya ngisho ngoba nale ekhaya siyaqothoza enkondleni siyazabalaza kufumeleleki kusuke kusala lo mbhalo yethu ekhuluma kakhulu amaqiniso ngingakhuluma kanjani amaqiniso emhlabeni ey'mbovu emhlabeni wamanga zimbovu mani ngitsheleni lo mbhalo yeni nayithathaphi ngisho ngoba mfowethu qembe lenkondlo yakho isinakho njalo ukungijikisa nempene mase ngithi ngiyazama ukuyovimba abafumelelayo ngathi wena akusiyo impene leyana kodwa imonto ologada wasigada ngayo egedeni mase sisondela ngasephumelelweni ngisekhona singayivuma ingoma kancane angilona ibhinya lonke siyawazi nje ukuvuma ingoma ngibona ngathi nje siyidlela usikinjini kakhulu kodwa ke ngizame sibone gibeli bhasi langakithi lele libhala ukuthi awusazi usho njalo manje usizothi gibeli bhasi langakithi lele libhala ukuthi asiyobhala ipoem uyangibamba hamba nami gibeli bhasi langakithi lele libhala ukuthi asiyobhala ipoem asithi phakamisa useve phakamisa inombolo ubani obengaqala jayibe phakami awuyimpi yamasosha impi yamashangane ubani obengaqala jayibe phakamisa useve awunaze navuma kamnandi kwasa ngivele ngimdalela inkonzo eqhamuke eRadio nowa izinkonzo eqhamuke eRadio njengamanje sengizokwehla estage inkonzo engizoyidlala inkonzo yokugcina bafethu bekumnandi ukuba nani nezwe so sizokwenzelana ifavor ngane zakwethu kanje le nkonzo engidlalayo ikhona ko YouTube nami ngikhona la ngaphandle mawufuna ukuyithola siyaconnectana uyilalele ngizokunika ama details ngaphandle ngikhona nelink siya extra ke siyanyakaza ke manje sisaqobeki siyanyakaza ke impela manje siyanyakaza ke ngibona amathombazana scream awasithandi King Margarine asambe we DJ usekhona uDJ noma akekho noma ngibe ngithi hala music kwezinye sisamlinda uDJ esangidlalela ngizocela ukundlalela enye sisalinda uDJ kondloza kondla ungabusalili kufa kuzilela ukuphila wathi wasothemba amadoda mhlabani iziko okhila amadoda kuyabikwa kaze babucela uhlule kanjani indoda sekubikile wasethela kanjani sidamile esubaba sengichazile bheka icela ubabulala nami ngisegangeni ngidlala indlala